Kuri ubu abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi by'umwihariko abafana ba Liverpool bari mu gahinda kenshi nyuma yo kwakira inkuru y'akababaro mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 3 Nyakanga 2025 ko ari umukinnyi wayo akaba n'umukinnyi ukomeye w'Umunyaportugal Diogo Jota yitabye Imana. Ibi byabaye nyuma y'uko amakipe amwe y'i Burayi yari ari gusoza ibiruhuko yitegura season nshya 2025. Jota wari kumwe n'umuvandimwe mu biruhuko mu gihugu cya Espagne hari naho yaguye, yari mu ntwaro zikomeye zafashije ikipe ya Liverpool kwegukana English Premier League mu mwaka ushize. Igikombe batwaye ikipe ya Arsenal basaga nk'abahanganye cyane kurenza n'ima ekipe. Diogo Jota kandi wari umukinnyi ngenderwaho mu ikipe y'igihugu ya Portugal, hari no mu bafashije ikipe gutsinda umukino wa nyuma wa UEFA Nations League, irushanwa ritegurwa na UEFA impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi. Iki gikombe bakegukanye batsinze ikipe ya Espagne ku mukino wa nyuma. Birasa nkaho abanyaburayi bakubiswe n'inkuba hagahenda niko abahani wacu mu Rwanda b'inkuru byabagoye kuyakira. Igikundiro ubuhanga n'imyitwarire myiza byarangaga uyu musore bisa naho ari byo biri gushengura imitima ya benshi. Ariko se nibyo koko Diogo Jota yazize impanuka koko? Bivuga ko yaba yagambaniwe agakorerwa impanuka nkana ndetse kanamuhitana, by'ukuri kwabyo nuko ese uri Diogo Jota ubundi ari muntu erubwo nagwaye kazi. Rutayizamu wa Liverpool n'ikipe y'igihugu ya Portugal Diogo Jota wari ufite imyaka 28 yitabye Imana aguye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu gihugu cya Espagne. Urupfu rw'uyu mukinnyi rwatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Portugal kuri wa kane nyuma y'impanuka y'imodoka yabereye mu ntara ya Zamora, aho yari ari kumwe na murumuna we Andre w'imyaka 26 nawe wahabuye ubuzima. Biteye agahinda. Harashize ibyumweru bibiri Diogo Jota ashyingiranywe n'umukunzi we Ruth Cordoso, bafitanye abana 3 mu bukwe bwabereye Porto, ubukwe bwari bubereje. Jota yakinaga ku ruhande rw'ubumoso asatiriza muri Liverpool, yageze muri 2020 aguzwe miliyoni 41 z'amayero muri Wolverhampton Wanderers. Uyu mukinnyi w'Umunyaportugal yatangiye gukina ruhago iwabo muri Portugal mu ikipe ya Paco de Ferreira, akina bwa mbere mu cyiciro cya mbere muri 2015 mu giherekeje muri Atletico Madrid nyuma y'umwaka. Jota wari ufite imyaka 20 ntiyakinnye muri La Liga kuko yahise atizwa muri FC Porto, yatsindiye ibitego 8. Uko kwitwara neza kumuhesha kubengukwa na Wolverhampton Wanderers yamutiye mu cyiciro cya kabiri, ariko birangira imuguze burundu miliyoni 12 z'amayero. Mu myaka 3 yari amaze akinira Liverpool yatsinze ibitego 47 muri Premier League, anafasha ikipe kwegukana igikombe cya shampiyona, FA Cup ndetse na Carabao Cup. Abahanga bavuga ko urukundo rw'umukunzi wa ruhago arirwo rukundo nyarwo. Aba bakabiterwa n'uko umufana cyangwa umukunzi w'umupira w'amaguru yemera gutakaza byinshi bye biri mu mwanya udasize n'amafaranga, ariko agashyigikira ikipe yihebe. Ibi binatuma abafana baza ku mwanya wa mbere ku isi mu bantu bagira urukundo rutagira uburyarya hari abafana b'umupira w'amaguru. Abenshi muri aba rero bari mu gahinda kenshi nyuma yo kumva inkuru y'akababaro iyo ari rutayizamu wa Liverpool Diogo Jota witabye Imana mu gitondo cyo kuri wa kane aguye mu gihugu cya Espagne. Inkuru yaje isa n'itunguranye cyane kuko uyu musore aherutse kugaragara mu gihugu cya Espagne we n'umuvandimwe we, aho bari mu biruhuko bitegura season nshya bateganya gusubira mu myitozo. Amazina ye yose ni Diogo José Teixeira da Silva, yavutse ku itariki ya 4 Ukuboza mu 1995. Jota yize amashuri abanza n'ayisumbuye hafi yaho yari atuye i Porto, aho yakomeje kwitabira imyitozo ya buri munsi y'umupira w'amaguru. Uburyo yitwaraga mu kibuga bwatumaga abarezi be ndetse n'abakinnyi bagenzi be bamushima cyane. Mu gihe abandi bana bakiniraga kwishimisha gusa, we yakiniraga kwitanga ndetse no gutsinda. Nubwo atigeze yiga kaminuza, imyitwarire ye, ubuhanga bwe n'ubuhangange bwo gukina byatumye atangira ubuzima bw'umupira ku rwego rwisumbuye. Yatangiye umwuga we w'umupira w'amaguru muri club y'iwabo yitwa Gondomar Sporting Club mbere yo kugera muri Academy ya Paco de Ferreira muri 2013. Muri ikipe yigaragaje nk'umukinnyi udasanzwe w'umuhanga uzi gutsinda kandi ufite ishyaka. Ibi byamuhaye amahirwe yo kuzamurwa mu ikipe nkuru muri 2014, aho yakinnye imikino ya shampiyona ya Primeira Liga, maze imikinire myiza itangira gukurura amaso y'amakipe akomeye yo ku mugabane w'Uburayi. Mu mwaka wa 2016 Diogo Jota yasinye amasezerano na Atletico Madrid uko nabigarutseho yo muri Espagne, ariko ntiyabona umwanya uhagije wo gukina nkuko byari byiteze. Mu gihe Diogo Jota yakiniraga Wolverhampton Wanderers, yakomeje kwigaragaza nk'umukinnyi wihuta wumva umukino kandi ushoboye gufata ibyemezo vuba ndetse cyane. Yafashije ikipe kugwa mu cyiciro cya mbere ndetse anagira uruhare runini mu rugendo rwa Europa League, aho batsinze amakipe akomeye. Imyitwarire myiza n'ubwitange mu kibuga byamugize umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane n'abafana by'umwihariko. Imyitwarire yo muri Wolverhampton Wanderers yatumye yinjira ku rutonde rw'abakinnyi barebwaho n'amakipe manini.
nk'ubwo ku itariki ya 19 Nzeri 2020 Liverpool Football Club yamuguze ku kayabo ka miliyoni hagati ya 41 na 45. Iki kikaba cyari icyemezo gikomeye mu ikipe ya Liverpool yari iri gushaka kongera imbaraga mu busatirisi bwayo. Diogo Jota yinjiranye imbaraga atsinda ibitego mu mikino ye ya mbere, anashimwa na Jurgen Klopp, umutoza watozaga ikipe nyuma yo kwinjira mu bukino ntabwo banabucya afite. Mu mikino ye ya mbere muri Liverpool yatsinze ibitego 3 mu mukino umwe, ibyitwa hat-trick wa Champions League, yandika amateka yo kuba umukinnyi wa mbere wa Liverpool utsinze hat-trick hanze y'iwabo kuva muri 2010. Yatangiye kugaragara nk'umukinnyi w'igihangange ushobora gusimbura cyangwa akanakina na Mohamed Salah, Firmino ndetse na Sadio Mane, amazina yari akomeye muri ibyo bihe muri ekipe ya Liverpool. Ibyatumye afatwa nk'umwe mu basore bafite ejo hazaza heza haba muri Liverpool ndetse no ku mugabane w'Uburayi muri rusange. Muri ikipe ya Liverpool y'ubukombe mu Bwongereza, Diogo Jota yatsindiye ibitego 35 mu mikino 82, atanga imipira ivamo ibitego myinshi cyane kandi afasha ikipe gutwara ibikombe bikomeye birimo Premier League yo mu mwaka wa 2024-2025, FA Cup ya season 2021-2022 ndetse na English Football League Cup inshuro ebyiri. Ibi bikombe byari ikimenyetso cy'uruhare rwe mu gutsinda kwa Liverpool. Uretse kuba umukinnyi ukomeye, Jota yari n'umugabo wubaha umuryango, yashakanye na Ruth Cardoso, bakaba barabyaranye abana 3: Dennis wavutse muri 2021, Duarte wavutse muri 2023, n'umwana wa gatatu wavutse ejo bundi nyuma gato y'ubukwe bwabo kwa 22 Kamena 2023. Birababaje cyane. Imibare yabo yari ishingiye ku rukundo n'imyumvire imwe, kandi Ruth yamuhoraga hafi mu bihe byose. Nubwo yari afite imirimo myinshi, Diogo Jota yabonaga umwanya wo gukina imikino ya video cyane cyane ya FIFA ibizwi nka video PlayStation. Yigeze kuba uwa mbere ku isi mu mukino wa FIFA 21 ku rubuga rwa PlayStation. Ibyatumye ashinga ikipe yitwa Diogo Jota Esports, ikaba ikina amarushanwa atandukanye y'imikino ya mudasobwa. Ubu buryo bwo guhuza umupira w'amaguru no gukina imikino ya video byamugize icyitegererezo cy'umukinnyi w'umwuga ushoboye ibintu byinshi. Mu rwego rw'amarushanwa y'igihugu, Jota yakiniye ikipe ya Portugal guhera mu rwego rw'abatarengeje imyaka 19 kugeza mu ikipe nkuru. Yamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu nkuru muri 2019, ahita atangira kwigaragaza nk'umukinnyi ukomeye. Mu mikino 49 yakiniye Portugal yatsinzemo ibitego 14 kandi yafashije ikipe gutwara UEFA Nations League inshuro ebyiri muri 2019 ndetse na 2020. Mu kibuga, Jota yari umukinnyi ushoboye gukina imyanya myinshi, winga y'ibumoso, agakina nk'umuforward ndetse n'ibyitwa false 9 cyangwa se nimero 10. Yari afite ubuhanga bwo gucenga, kwihuta, gufunga abakinnyi n'amaboko no gutanga imipira ivamo ibitego assists. Ubuhanga bwe mu kibuga bwatumaga akomeza kugirirwa icyizere n'abatoza ndetse n'abafana muri rusange. Nubwo ubuzima bwe bwari buhagaze neza, urupfu rwe rwaje rutuwe. Nkuko nabigarutse tugitangira, ku itariki ya 3 Nyakanga 2025 mu masaha ya 6 z'ijoro, Jota yapfiriye mu mpanuka y'imodoka ya Lamborghini yari arimo hamwe na murumuna we Andre. Iyi mpanuka yabereye hafi ya Canarida Zamora mu gihugu cya Espagne. Bivuga ko ipine ry'imodoka ryaturitse, imodoka igakwizwa umuriro, bombi bakahita basiguruza. Urupfu rwa Jota rwaciye ibintu ku isi yose, cyane cyane muri Portugal no muri Liverpool. Abafana, abakinnyi bagenzi be, abatoza ndetse n'inzego z'umupira w'amaguru ku isi hose bacitse ururondogoro batanga ubutumwa bwo kumwubaha. FIFA, UEFA, ekipe ya Liverpool ndetse n'abandi bakinnyi nka Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ndetse na Kylian Mbappe bashimiye uruhare Jota yagize mu mupira w'amaguru. Diogo Jota yasize amateka akomeye mu mupira w'amaguru, atari mu mukino gusa ahubwo no ku rwego rw'umuntu nk'umuntu ku giti. Yarazwiho ko umuntu wicisha bugufi, wakundaga gutega amatwi abandi kandi agafasha abagenzi mu buzima bwa buri munsi. Nubwo yari icyamamare ku isi, yigeze yirata cyangwa ngo yishyire hejuru, ahubwo yagiraga umutima w'ineza n'ubuntu. Yitabiraga ibikorwa by'ubugiraneza, by'umwihariko afasha abana bafite ubumuga cyangwa abadafite kivuriro. Ubwitange bwe bwarushijeho kwigaragaza mu mikino ya nyuma yakinnye muri Liverpool, aho yahoranaga icyizere n'umurava. Nkuko nari maze kubigaruka, imiryango y'umupira w'amaguru ku isi yose, nk'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rwa FIFA, UEFA ndetse n'andi ma ekipe atandukanye, yatanze ubutumwa bw'akababaro n'icyubahiro ku rupfu rwa Jota. Abakinnyi bagenzi barimo Harry Kane wakiniye muri ekipe ya Tottenham, bakakina muri Bayern Munchen, Kevin De Bruyne wakiniye Manchester City ndetse n'abandi benshi bifatanyije n'umuryango wa Jota mu kababaro. Ama ekipe atandukanye yambaye umwambaro w'umukara mu rwego rwo kumwibuka. Inzibutso ku buzima bwe byanga bikunda zigomba kuba ari nyinshi. Ku kibuga cya Liverpool Anfield, abafana ba Liverpool bakoze ibirori byo kumwibuka birimo gushyira indabo ku ifoto ye, kuririmba indirimbo zivuga ubutwari bwe no kwerekana amashusho y'imikino myiza yagiye muri. Ibi byose byagaragazaga ko Jota yararenze umukinnyi usanzwe, ahubwo yari umuntu wacengeye mu mitima ya benshi. Hari igitekerezo cyatanzwe cyo kwita imwe mu nyubako zo mu Academy ya Liverpool izina Jota mu rwego rwo kumwibuka no gukomeza gusigasira umurage yasize.
Byagaragaye ko Jota atari impano gusa, ahubwo yari isoko y'icyizere n'ishyaka ku rubyiruko rwifuza kuba abakinnyi b'umupira w'amaguru, by'umwihariko muri ekipe ya Liverpool. Ubutwari n'imyitwarire ye byabaye icyitegererezo ku mupira w'iki gihe. Urupfu rwa Jota rwagize ingaruka zikomeye ku ikipe ya Liverpool ndetse no ku gihugu cya Portugal. Muri Liverpool byari bigoye kubona undi mukinnyi wagira uruhare nk'urwe mu kibuga, haba mu bijyanye no gutsinda cyangwa gutanga icyizere ku bafana. Ibi byatumye Jurgen Klopp avuga ko Jota isize icyoho cy'umutima n'umwuka muri ekipe, atari umukinnyi gusa, ahubwo yari umutima wa Liverpool. Minisitiri w'intebe wa Portugal we yatangaje umunsi wo kumwibuka, asaba mu gihugu hose ko habaye isaha imwe yo guceceka no gusabira Diogo. Ku bibuga byose byabaga birimo imikino y'icyumweru, habayeho kwibuka Jota mu buryo bwihariye, harimo kwerekana ifoto ye, kuririmba indirimbo zimutaka no kwambara imipira yanditseho amazina. Ibitangazamakuru mpuzamahanga byahaye urupfu rwa Jota umwanya munini, hanavugamo nka BBC, CNN, Sky Sports ndetse na RTP yo muri Portugal. Bakoze ibiganiro byihariye byibanda ku rugendo rwe, amateka ye n'uruhare yagize mu mupira w'amaguru. Berekanye amashusho y'ibihe byiza byamuranze, bigaragaza ko yasize umurage udasanzwe mu isi nzima. Amateka ya Diogo Jota ni inkuru y'urukundo, ubushake ndetse n'ubwitange. Ni urugendo rw'umusore wakuriye mu muryango uciriritse, agakundwa n'isi yose kubera impano ye n'imyitwarire. Yabaye icyitegererezo cy'intangarugero mu mupira w'amaguru no mu buzima busanzwe. Nubwo yitabye Imana akiri muto, ibikorwa bye bizahora ku mitima y'abamumenye. Diogo Jota yasize ubutumwa bukomeye: kuba umuntu mwiza nibyo birambye kurusha gutsinda. Imana imuhiruko ribashe.